Amukela ka Gui channel ya n'wina ya xiyimo xa le hansi yi kha yi mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla ku tlula ti-channel hinkwato. Loko ko va u nga se subscribe vheta u subscribe leswaku channel ya hina yi kota ku kula yi fana na tin'wanyana ti-channel leti ti nga kona la ka Gaza. Hi vheta hi nghena straight ni lava ku mi ya vona ku hambana laha loko Benny Mayengani a va na birthday hi ti 11 ta January mi languta ti-reaction kumbe ti kombaku 25,000. Even then mi ya langutisa na loko sweswiwani namuntlha ku nga birthday ya xiyimbeleri Mr Post ku nga 19,000 se mi ta swi vona ku ku na ku hambana kulukumba swinene. Yes, leswi vulaka ka swi clear guys ku ri Mr Post na Benny Mayengani munhu loyi a nga na ntikelo kumbe a nga na power emurhangaphandle ya sweswo swi clear la mo ku hi nga argue because van'wanyana va ta hetelela va ku byela ku ri hi mhaka ku ri ya Benny Mayengani khale and all the stuff but ma swi tiva guys ku ri murangaphandle i xalwa hi matimba swinene. Alright ni fike ni vona yin'wanyana post ya leyi ya Xongi va fika va tsala ku o nyuma sweswi a ku ni ta lahliwa hi saka obvious post leyiwa ma swi tiva ku yi dedicate-iwile ka Prince Rhangani like obvious ma swi tiva loko hi hambana na munhu expect-aku swilo swa yena swi nga fambi like a va na depression a nga nandziheriwi nchumu a pawuluka but look how Xongi she is today ma swi vona ku ri i sasekile swinene i basile and she's very strong hambileswi vana va kha va n'wi vulavulela everyday so na obvious i ke ka yena straight a ku na ndlela yin'wana ka swi clear leswiwani. Yeah, so ho ti byela ku at least na van'wanyana vanhu va nga swi twisisa ku ri ku va ka relationship mi hambana a swi vuli ku ri fanele u relax xin'wanyana lexi lavaka ku mi komba xona i video ya could be a ri live ka platform ya Mr Post a kha kombisa ku ri hayi ku ta va ku ri busy va ta hamba va endla ti-event ta ti-birthdays leswi vulaka ku ri lembe na lembe hi ta hambi expect-a leswi nga kona namuntlha xikan'wekan'we munhu vhele mi tlangela life ya yena a ri ka page ra Mr Post. Namuntlha i birthday ya hosi Ngoma Gaceni hi le Sima Silver hi le Sima Silver la ni nge vuli leswiya swo tana na haleni because swi va ri it's a private thing ku lo rhambiwa hina vo duma hina hi tivekaka hi rhambiwini ka birthday so ya hi sweswo ku na birthday celebration ya Mr Post kwani 3 ya i rhambiwini Bizarra ka birthday celebration namuntlha namuntlha ku ta va karhi ku namba kwala Sima damu ra tihlampfi leri ya ri kona hi rero damu ra tihlampfi hi rero hi ta va karhi hi twa ku nandzika kwala a ni ma swi tiva ku ngwenya ya mina munhu u ti rhandzela hlampfi so ku le ku nambeni too much a yi lohekiwa so hi le ku twini ka ku nandzika kwala ni nge humesi swa tinyama na mabyalabyala hi mhaka ku van'wanyana a ni ma swi tiva ku laha ku nga na rara music ku endleka swilo music ku endle ku hi tiveka it's as usual hi attenda na ti-birthday ta serious ku la ku dyiwa fish Sima Silver kwala Dzanini
kwala Dzanini Sima Silver. Actually Rara Music is invited. It's hamagari kuma business kwa. So nkhensa xirambo ka Hosingove na mina ni kwala ka birthday celebration. Sima Silver ndawu ya kahle ngopfu, ndawu ya mindzilo ngopfu, ndawu yo saseka ngopfu. Mayibona ndawu ya kahle, let me show you around. Hila nga ta va hi ri kokwa. Sweswo. Swa ku khoma malembe mangana swi lavi mina. Ti-live tin'wana vanhu va tirhisa murhi. A hi life ya mina. A hi pheji ra mina ni nga rambarambi vanhu ne. Ya. Se hi sweswo. Hi ri swilo yeve swa fish kwala. Hi te hi la ku yi kuma straight from madan'wini ra koho, a zi la leswi swo xavaxava kunene namuntlha. Ni kume ku pfariwile. Yeah. Mfukile. Hayi no kahle ta hlangana kahle ni mkhensa hinkwenu kahle swi kuyele hi leswo. Nkoka wa Jehovah na Sathani n'wana tin'wana. Yo biha kho kunene mta hi tolovela swi kuyele hi leswo. Yi hete kwalani ya boy. Hi sweswo. Expectani swin'wana swa leswa matimba ngopfu. Birthday leyi ta va yi ri na celebrate leswi swa le henhla ngopfu. Swi expecteni. Ndlovu yi ri la ku nyika Rara Music contract yo ndla event ya pre-birthday celebration. So hi ta mi byela Dude, man, I will never disappoint you. Xongi, I want to see you.